سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزيزان خوشويستان لشبكة تلفزيون مباركة لخدمة سيرة فاكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخدمة كتابكي جنابي ما وصي من الرسالة درجات عالية الوردة العنبرية في سيرة حضر خير البرية أو كتابي كوا بشعر داينا وسيرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيانك بشعر مع وصاء ما شيء بيفرو قشتين بأو شواني كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي جورة إجازي غزا وشر دا برانبر ظالم مستمكار وكافر وملحيد كان تا قشت غزاي بدر كجورترين غزاي إسلام پیغمبر صلى الله عليه وسلم جمعي رابردو باسي غزاي بدر ما كر بلام لوا وستاين إخوائي تبارك وتعالى لأسناء الشر ناو جنگا قرمي شر قرمي شركا پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور دعاء كر زور أفراوة تا إخوائي تبارك وتعالى وحي وكر وفي فرمو مجدبه لت سركوتن بدستويو سلكوت سيهزم الجمع ويولون الدبر وإخوائي تبارك وتعالى مجدبه بيدا 5000 ملائكة وفريشتا هاتون بوكو مجي پیغمبرو أصحابي پیغمبري صلى الله عليه وسلم وإخوائي تبارك وتعالى وثمان أفرميت فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ما بستي اليداني فريشتا كان نك أصحابي پیغمبري وكافر كان چونك أصحابي پیغمبري صلى الله عليه وسلم بلا شران كر جنجان كر آزانو نبردانو شاونا ترسانا فيداكارانا روح جاني فانكر قرباني پیغمبر وديني پیغمبري صلى الله عليه وسلم بلان أو ضربوا اليداني كفريشتا إذا لكافر كان جاواز بو لو ضربوا اليدانو كشتني كفريشتا اليدان علامتي وكل سيرة واردة أفرميت علامتي اليداني ملائكة كليان أدان يكسر مليان فراندن حتى سهل كر حنيف لباوكي وأفرميت والله للروجي بدرا هذيك اللي هاولان أفرميت آواشم شيرا كمان راء وشان يان إشارة بيكر بو مشركة بيش أوي إيما آما جي بيبكين أو اللي يوصل يقرر ما ملائكة اللي هذا فريشته يكسر ليه إمداد هيز قوات فرياد رسي پروردگار وپیغمبر صلى الله عليه وسلم جاء أمامي فريشتكان للروجي بدرا وقت ما وصل الله كريم عبد الله كري عباد أفرميت لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر بس للروجي بدرا فريشتا شران كردو جنجان كردو إتر بو هيج غزاي كتر وبو هيج پیغمبري كتر ناتن الإخوة بلان پیغمبر ونده دعاي كر ونده پاراوة تا أخوائي تبارك 5000 فريشتا هو هيزي بنا جاء فرميت سيماي جواني فريشتا كان وعمائي مكانيان ميزر كانيان سبيبو للروج حنينة لغزاي حنينة عما مكانيان صوزو عمامي حزيج أي سوربو يعني بقوه بهيسة يواوا هاتبو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سرطای شرکوا طبعا دعای پیغمبری خواه دعای رسول اکرم بیکاو او همو فرشته آمینی بوکن بیگمان بقبولا لأولی شرکوا پیش اوی مبارزه دست بیبکا کردی بچنیخ والله پیغمبری خواه دعای پیغمبری کردی بناوچاوی کافرکان افرمی شاهت الوجوه أمر الرجبيت جاء فرمي سبحان الله أو تشوزي برديك پیغمبر فريدا بنامن بر هر كافر كوتبيت لو غزا كشتيانو روان جهنم ياكلو أبو جهل بريكو عتبة بريكو وليد بريكو شيبة بريكو أمثال أمانة بريانكو هميان روان جهنم كلام ابن إسحاق ما وصى أفرميت أكاشي كريم محصني أسدي للروجي بدرة شمشيركي شكا أو عند الشر فكر جهادي فكر شمشيركي شكا جام عندك معجزاتي أو غزايا عندك معجزاتي غزاي بدر
ئەو فریشتەکان معجزەی وە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەو فڕێدانی ئەو چە و زیخە بە ناو چاوانە هەمویان ڕەوانەی جیان کرانەوەی کە بەریکەوت یا چاویان کوێر بوو چونکە 380 یا 8 یا 11 بەرامبەر 1000 زیاتر وەستان بەو هەموو قوە و هێزە وەکو چۆن ئەمڕۆ ئەمریکا تەشبیه نەبێ بەرامبەر دەیەکی موسڵمان وەست ئاوا بوو بەو قوە و هێزەوە 900 بەس وشتریان پێ بوو 100 بەس ئەسپیان پێ بوو ئەسحابی پێغەمبەر 2 ئەسپیان پێ بوو 9 وشتریان پێ بوو دەتوانست ئێوە سەری کێ ئەم قووە گەورە بەرامبەر ئەم قووە بێهێزە بەڵام قووەی ئەمان قووەی ئیلاهیە وإن الله على نصرهم لقدير وعدي داو إجازة بيداون بجنگن وخوا فرمدي إيمان لسر سرخستني إيوه بتواناي يكيك لو معجزاني غزاي بدر أو أنا بقى أماجمان بيكر يكيك لو معجزانا أقاشي كري محسني أسدي فرمد للروجي بدرة شمشيرك مشكا بيغمري خواه بي بخشيم تشيلكداري شر وحربة وەکو وایە ئەمڕۆ تۆ لە بەرامبەر سیلاحەکە شیلکەدارێک بێ بە کابرا بڵێ ئادەی شەڕ ئەکاتە فەرمی یا ڕەسوڵ شمشێرەکەم پشکاوە پێغەمبەری خوا فەرمی ئەو دارە بگرە بە تۆ بجەنگە و بیان بەجێنە ئەفەرمێت ئەو دارە و بە شمشێرێکی گەورەی قورس بەدەستمەوە شمشێرێکی بە بڕی تیژ بەڕاستی بكارم هنا فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين بوشم شيرة جنگا تاخوا سرخصني ومسلمان هنا وكان ذلك السيف سمي العون أو شمشيري أو ناولا بشمشيري عون يارمتي بالوردقار پیغمبر پیدا شم دارك ببيت الشمشيري بأمريكا پیغمبر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إستش كابراي بأدب خوارجي وهابي الله منو بيغمبر فرماتش هل عربجي بدسي كابراوة بزعم ايكي بدبابه نكس الكداري بيت الشمشيري هل عربجي بدسي كابراي خوارجي وهابي بزعم هل تواني بيتقيني هتواني شري بيبكا هتواني كافري بيبزينه امروخ اواني كبناوي جهادو بناوي اسلامو كجهادك خو الله اكبر والله اي بو خوان بزينه اي بو خو سران ناخ چونك دروعك چونك وانا خوان دستيسي يهود وقاوره برامبر كي برامبر مسلمان شركه وانا قراسك اندرونا كان بابرن برامبر اسرائيل وصل بابرن مسلماناني بور مرزقا بابرن او مسلماناني كوا مشرك وكافر شرا بيفروشه او انا رزقا نكمل التي كردي مسلمان كتراثي اسلامي برو كتابكان بخوين روا لعلمي علومي الشرعي بلي لعلومي آلي بلي لعلومي نقلي بلي لفيزياء لكيمياء بلي أهم علم زانستا زويني علماء كردا توي ملتك قرب سري داماو غزاقي ناوشيني جهاد بو يخوا سوق رسواتك سرناخا سرت ناخا وڵاتی چیچان مسلمانان چونکە بەرامبەر ڕووس شەڕانەکرد سەخوا کردی چۆن ئازادی پێبەخشین چۆن وڵاتیان ئاوەدانە ئەو ئاین و ئیسلامەتی و سەقافەی دینیە کە لە چیچانە هەیە لە سعودیشانەی بۆ مەعلومات چونکە ڕاستیان دەڵێت ڕئیسەکان جاری ئەیوو کاکە من بۆیە وڵاتەکەم ئاوا خۆشی تێکەوت دووسە مسلمانی چاکین فکری وەهابی لە وڵاتەکانەیە ئیسە لە وڵات منکە خزمەت بە فکری وەهابی و زودەوەی وەهابێ دەکرێت وڵاتی چیچان ساڵانە مؤتەمەری گەورە بۆ ئیسلام بەسێت مەداری زۆر گەورەی تایە ساڵانە چەند گەنجی لە 12 ساڵ تا 15 ساڵ حافظ قورئان دەرەچێت وڵاتێک لوغەیان عەرەبی نییە وڵاتێک لەو سەر ئەرزە لە شوێنێکی ساردا کاتی خۆی تەکار و مەخۆر ئیسلامە بدەتەوە مەنتەقە یان علەمایانی نەقشبەندی و قادری ئەهلی عیرفان و تەسەووف
ئێستا بڕۆ ئەو ئیسلامە جوانیان هەیە چونکە ڕاستیان کرد. ئەمە موعجزەی پێغەمبەری خواسن. ئەم شمشێرە نامرا بە عەون. ئەم شمشێرە لا یەزال و بەردەوام ئەم سەحابە بەڕێزەی پێغەمبەری خوا جیهادی پێکرد و جەنگا لەگەڵ کافرانە حتا ئەو ڕۆژەی وەفاتی فەرموو بە دەستی وەر شمشێر بوو. یەکێتر لەو موعجزانەی غەزای بەدر، مەعازی کوڕی عەمر باڵێکی پەڕی پێستەکەی بە حاڵ پێوە مابوو، باڵی بە حاڵ پێستی پێوە مابوو. هاتە خزمەتی پێغەمبەری خوا، یا ڕەسوول ئەڵڵا باڵم پەڕیوە، چارەسەرێک دوعایەک یا ڕەسوول ئەڵڵا. سەکابرای وەهابی خەسی ئەڵێ بڵێ یا ڕەسوڵ کافرە بی. لەو کاتا باڵێکی پەڕی بوو بە حاڵ پێستەکەی پێوە مابوو. هاتە خزمەتی فەرمی یا ڕەسوڵ باڵم پەڕیوە پەڕی. پێغەمبەری خوا فەرمی وەرە تۆزە تفی مبارەکی دەرێنا دای لە باڵی و پێوە لکاندۆ. فەرمی تا ئەو ڕۆژەی وەفاتم فەرموو، تا ئەو ڕۆژەی کەوتمە جێگا ئەو باڵمە ئازاریتیانە. الله ئەکبەر. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و تفی مبارەکی لێیاوە، تفی شیفا بوو. تفی کابرای خەواریزی وەهابی کەڵە من و پێغەمبەر فەرقمان نییە، بدا بە هەر کەسێ و گڵاوێکە، بدا بە هەر تووشی سەرەتانێکە. جا بۆیە زۆر بە ئەدەب بن بەرامبەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. چەندین موعجزەی تر ڕوویدا لە غەزای بەدرا کە پێغەمبەر و سەحابە صلی الله علیه وسلم شاهیدی بوو. لێرە هێنە کۆتایی وتاری ئەم شەویش تا جومعەیەکی تر و چەند بابەتێکی تر لە غەزای بەدر و سەرکەوتنی بەدر و معجزاتی بەدر و بەرەکاتی بەدر لە خزمەتی ئەوەی بەڕێزە بەخوای گەورە هەموو لایەک سپێرین، خوای گەورە هەموو لایەکمان خۆش بێ، لە هەموو لایەکمان ڕازی بێ، خوای عەقیدەمان سەلامەت کەی، خوای دڵدەروونمان پڕ لە بەرەکەت کەی، خوای گیانلەت ئەپارڕینەوە، سەڵات و سەلامان بە پێغەمبەر بگەێنی صلی الله علیه وسلم. ئەو پێغەمبەر نازان ناومان تۆمارکە لەو دەفتەرەی کەوا ناوی ئەهلی سڵاوات تۆمارەکە. ناوی ئەهلی سڵاوات ناوی خۆیان و باوکو دایکیان، خۆیان ناوی خۆمان و باوکو دایکمان تۆمارکە، تکامان بۆ بکە، شەفاعەتمان بۆ بکە، ئەو تکا و دوعا و شەفاعەتەی پێغەمبەریان صلی الله علیه وسلم ببێتە مای ئیسڵاحی حاڵمان لە دنیا و لە قیامەتە، ئیسڵاحی حاڵی ماڵ و منداڵمان، وڵاتمان، نیشتیمانمان، عەقیدە و بیر و باوەڕمان سەلامەتکە. یا ڕەبی خوای لێتە پاڕێینەوە بە بەرەکەتی و سڵاواتانە شیفای جەستە و ڕوحی هەموو لایەکمان بی، شیفای نەخۆشی ماڵ و خستەخانەکانمان بی، شیفای هەموو نەخۆشەکانمان بی، ببێتە هۆکاری حەل و چارەسەر بۆ هەموو گیر و گرفتی ئێمەش و تەواوی مسلمانان بەتایبەت ئەوانەی داوای دوعای خەیریان لێ کردوین. یا ڕەبی خوای بەرەکاتی و سڵاواتانە کە لەسەر پێغەمبەر ئەیەی پەروەردگارە، یا ڕەبی خوایان ڕزق و ڕزقی حەڵاڵمان بی، لە حەرام و تاوان و گوناه و تاوان و فاحیشە و زینا و هەموو خراپەی پارێزامان کەی. یا ڕەبی خوایان بە ئیمان و بمانژێنە، بە ئیمان و بمانژێنە، بە ئیمان و زیندومان کەرەوە، لە ناو قەبرەکەیشا پێغەمبەر بناسینەوە بمان ناسێتەوە، تکامان بۆ بکە و خوایە تکاکەی قبوڵ کەی. یا ڕەبی خوای زبانمان سابت کەی لە وەڵامی فریشتەکانی ناوگۆڕا. یا ڕەبی خوای زبانمان جێگەی لە فریشتەکانی ناوگۆڕا، لەناو گۆڕا بەرامبەر فریشتەکانی ناوگۆڕ زبانمان جێگەی، زبانمان سابت کەی. یا ڕەبی خوای لە ڕۆژی قیامەتشا لەژێر پەرچەم و ئاڵای لا ئیلاهە ئیلا الله ومحمد رسول الله عشرمان بکەی، لەژێر سێبەری عەرشی خۆتا، لەسەر چیمەنەکانی بەهەشت، لە خزمەت پێغەمبەری نازدارە صلی الله علیه وسلم، بە دەستە مبارەکانی بۆ نەخۆشەکانی پڕ میسک و عنبەرەکانی ئاوی کەوسەرمان باتێ، لە توێنێتوونە گبەتی دنیا و قیامەت ڕزگارمان بێ. یا ڕەبی خوای بانگمان بکە و دەرمان نەکا. خوایە کوردستانمان سەلامەتکەی، خوایە بارانی بە ڕەحمەتمان بارێنە، خوایە هەموو جیهانی ئیسلامی پڕ خێر و خۆشیکە. یا ڕەبی خوایان ئەوەی ڕاستمان لەگەڵاکە، ڕاست لەگەڵ دیناکە بەرقەراریکەی، ئەوەی ڕاستمان لەگەڵا ناکە، دوژمنی دینمانە، بەناو ئەم دینەوە پێغەمبەرەکەت ناشینەکات، ئیسلام ناشینەکات، بەناو ئەم دین و ئیسلام و پێغەمبەرەوە درۆکە. یا ڕەبی خوایە خەجاڵەتیکەی، یا ڕەبی خوایە لێ قبوڵ نەکەی. ئەوەی دوژمنی پێغەمبەرەکەتە، ئەوەی دوژمنی ئیسلامە، وعدی تۆیە و وعدی تۆی ڕاستە. ئین شانئەکە هو الأبتر. فەرمووتە ئەوەی کەوا لە شەعن و شکۆی تۆ کەم کاتەوە ئەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، ئەوە ئێمە وەجاخێر و نەکبەت و بەدبەختیەکەین. ئەی پەروەردگارە لێتە پاڕێینەوە ئەمڕۆ بەناو ئەم دینە و بەناو تۆ و بەناو ئیسلام و قورئانەوە هەوڵ ئادرێ لە شەعن و شکۆی پێغەمبەر و ئەسحاب و عارفان و فاناسا و عولەما و زانان کەم کرێتەوە.
خواه لو أنا قبول نكي كأون يتقلى في سانة آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحرمة سورة البقرة الفاتحة.